অৰ্থনৈতিক দিশ, ৰাজনৈতিক দিশ, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দিশ, সমগ্ৰ বিষয়বস্তু তথা সমাজ BTC অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ সেই সময়ত যিটো দুৰ্বল সমাজ আছিল, এইটো সবলতা অৱলম্বন কৰিছে সেই 2003 চন 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ঐতিহাসিক চুক্তিৰ দ্বাৰাই আজি 20 বছৰত আমি আজি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ, এইটো আজি আমি পাইছোঁ। আৰু এই গোটেই চুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ সমুখে BLT, সেই BLTৰ দ্বাৰা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে। BTC অঞ্চলৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি ধৰ্ম তথা দল সংগঠনে এইটো সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ তথা সহযোগিতাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈছে। আৰু হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদ আমাৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ শ্বহীদৰ বিনিময়ত এই BTCখন সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়ত BLTখন নেতৃত্ব দিছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া। আমি বদলি চুক্তিখন এক্ট, আইন, এখন সংবিধান পুনৰ পঢ়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে। BTC চুক্তিখন বহুতো ইয়াত ভাল ভাল কথা, ভাল ভাল ব্যৱস্থা, কথা নহয় ব্যৱস্থা ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। টোটেলি ইনছ এণ্ড আউট, ভিতৰত বাহিৰত যিমান আপুনি চৰ্চা কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে এটা শব্দত আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ, এটা বাক্যত আমি কৈছিলোঁ, BTC চুক্তি ইজ দ্য বেলেঞ্চ চুক্তি, বেলেঞ্চ একৰ্ড। সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে, সকলো সমাজ, সকলো জাতি, সকলো ভাষা, ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজৰ কাৰণে এইটো অতি গ্ৰহণযোগ্য, অতি ৰিলিভেণ্ট, সামঞ্জস্য থকা এইটো হ'ল চুক্তি, বেলেঞ্চ একৰ্ড। ইয়াৰ কাৰণে আজিও আমি চেলেঞ্জ কৰি পেলাই কথাবিলাক আমি কৈ আছোঁ। সমাজত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, ভুল ব্যাখ্যা যিবিলাকে হৈ আছে, আমি সমাজৰ মাজত বহুতো কথা আমি কৈ আছোঁ। এই কথাবিলাক আমি এনে কোৱা নাই। সংবিধান হোৱাৰ কাৰণে, চুক্তিখন আইন হোৱাৰ কাৰণে এই কথাটো আমি কৈছোঁ। তো BTC এটা ডেফিনিট বাউণ্ডাৰী, টেৰিটৰী, অঞ্চল ঠিক কৰা হ'ল, প্ৰশাসনীয় অঞ্চল, টেৰিটৰী কৰা হ'ল। 3079খন ৰাজহ গাঁও, ৰেভিনিউ ভিলেজ, ফৰেষ্টটো আছে, ৰেভিনিউ ভিলেজ, আৰু আমাৰ যিখিনি তেতিয়া গোসাইগাঁও আৰবান বডি, গোসাইগাঁও টাউন কমিটি, তেতিয়া পকিৰাগ্ৰামটো আছে নেকি, মোৰ অলপ এবচেণ্ট মাইণ্ড, চাগে নাছিল পকিৰাগ্ৰামটো। কোকৰাঝাৰ, বাসুগাঁওটো আমাৰ পুৰাণা, বিজিনি, তাৰপিছত আমাৰ টংলা, ওদালগুৰি সাব ডিভিজন যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে, এই টাউনবিলাক ইনক্লুড। ৰেভিনিউ ভিলেজে 3079, আৰু উত্তৰ অঞ্চলৰ আমাৰ টোটেল ফৰেষ্ট এৰিয়া। BAC চুক্তিত কি আছিলে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ 10 কিলোমিটাৰটো বাট আছিল BACৰ পৰা। পশ্চিম পিনি যিটো ষ্টেট বাউণ্ডাৰী, সেই ষ্টেট বাউণ্ডাৰীখন 10 কিলোমিটাৰ, সেইটো ব্লেংক আছিলে, BACৰ অধীনত নাছিলে। বেংগল আৰু অসমৰ যিটো এডজইনিং শ্ৰীৰামপুৰ, বক্সিৰহাট, 10 কিলোমিটাৰটো BACৰ অধীনত নাছিলে। হিমালয় তথা ভূটান দেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ দেশ, 10 কিলোমিটাৰটো আমাৰ BACৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, BACৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে। BTC চুক্তিত এই 10 কিলোমিটাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ, ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ, সেইটো লিফটিং কৰা হ'ল। তেতিয়া ফুল্লি BTCত আহি গ'ল। BACত আমাৰ এই বিজিনিখন নাছিল, বিজিনি টাউনা গैयामोन BACनि চুক্তিयाव। BTCত বিজিনি টাউন যিমান অঞ্চল আছে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। BACত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা 51 গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল।
BTCত আমি 19খন ৰাজগাঁও ৰেভিনিউ ভিলেজ বৰচলা অঞ্চল 5 নৈ নদীৰ পূব 5 নৈটো বাউণ্ডাৰী আছিল BTCত আমি 19খন গাঁও মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত যেটো আমি গাঁও বুলি কয় এটো হল এটা ৰেভিনিউ গাঁৱত নহলেও 2খন বা 3খন সুবা থাকে পাৰা থাকে গাঁও থাকে গাঁও হিচাপত যদি আমি হিসাব কৰো 40খনতকৈ বেছি আমি গাঁও শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি লৈ আহিব পাৰিছো আনা হৈছিল যেটো BSCত নাছিল BTCত আনা হৈছিল ইয়াৰ কাৰণে BTC চুক্তিখন কনস্টিটিউশনাল এন্ড ভেরি ভেরি হিস্ট্রিক একর্ড বিশু बुंलाबायबा जाया टेक्निकली खोथाखौ बुं लिगेलि बुं संविधाननि बेबस्थाफोरखौ मोनफा मोनफा दहाय लानानै बुं जों दिनै एकर्ड जानायखाय गाव गावखौ जाहिर खालामनानै लेक्चार होदों बुंदों बे नङा बिभिन्न समायाव बिनम्र भाबै जोङो आइ आफा रायजो राजानो जोङो फोरमायबोदों किन्तु नाथाय दिनै माखासे जोंनि समाजाव बिशृंखल सृष्टि खालामनो थाखाय भुवा मोनसे फरायसालना खालामनानै गावखौ नेता साजायनो थाखाय माखासे मानसिफोरनि बे षড়যন্ত্রआव सम सम BTC চুক্তিখন ভুল আখ্যা হৈছে ভয় কৰিবলগীয়া ভুল ভাবিবলগীয়া এই বিটো কৰা হৈছে অকল আলোচনা 4 বছৰ দিল্লী ডিসপুট কৰিছে হেতু নহয় অল পাৰ্টি ষ্টেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই দিল্লীলৈ হেতু প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে পাৰিত কৰি বিবেচনা কৰি পাছ কৰি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত গৈ সহি এছাইন হোৱাৰ পিছতহে এইটো আইন হৈছে কিমান দীঘলীয়া ছুটিৰ কথা নহয় আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব গোটেই কাম কাজবিলাক এজ পাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এজ পাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এজ পাৰ সৰ্বসন্মতি কনসেনসাস ইউনিনিমাস হৈছে না নাই এই কথাটো আমি চাব লাগে লুকাই চুকাই ক'ব নোৱাৰে আৰু আজিও আমি চ্যালেঞ্জ কৰিম অদূৰ ভৱিষ্যততো আমি চ্যালেঞ্জ কৰি যাম এইটো কি বেয়া BTC চুক্তিয়া বিশু আইফোৰ আফাফोर दिनै माखासे मानसिफ्रा बेखौ भुल आख्या खालामदों गोरोन्थियै लिखिबद्ध हल जे चुक्तिकारी সকলেই ব্যক্তি সকলে ইন্টারিম কাউন্সিলখন চলাব আৰু সেই ইন্টারিম কাউন্সিলে সোনকালে গাঁও আৰু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই নিৰ্বাচিত গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব মানে যেতিয়া নিৰ্বাচন আহিব তেতিয়াই সেই ইন্টারিম কাউন্সিলখন এডহক কাউন্সিলখন হেব এটো চুক্তিত লিখা আছে আৰু সেই হিচাপেহে BLTৰ চেয়াৰম্যান মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যেটো আছিল তেখেতে ইয়াৰ কাৰণে চিফ হল মই যেটো ভাইস চেয়াৰম্যান হিচাপত আছিল BLT সেই হিচাপে ডেপুটি চিফ BTC ইন্টারিম কাউন্সিল হল বাকি আমাৰ কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলো যিখিনি সদস্য আছে আজি EM হল সেই সময়ত নিৰঞ্জন ৰায় ডাঙৰীয়া আমাৰ এই কাজলগাঁও অঞ্চলৰ তেখেতক EM হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হল এই কথাবিলাক তেনেকৈ আহিছে আজি এটা আফসোসৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো মই যেটো আমি ঘৰুৱা গাঁৱৰ বা দাদা ভাই একেলগে আমি যেটো আছো এই চুক্তিখন 2003 চন 10 ফেব্ৰুৱাৰীত নহল হৈ যায়ামন 6 মাহ আগত হল হৈ 2003 চন 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 6 মাহ আগত মানে কি হয় 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট আমাৰ স্বাধীন দেশ মানে স্বাধীন ভাৰতৰ যেটো 15 আগষ্টত এইটো হোৱাটো কাটাং আছিল 6 মাহ আগত হল হৈ 2003 চন নাপায় 2002 চনৰ 15 আগষ্টত হল হৈ এই আজি অলপ আফসোসৰ কথা কোৱা হল মই কাকো দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰা নাই তাত এটা সৰু কথা হৈছে যেটো আজি এতিয়ালৈকে যেটো দণ্ডটো আজিলৈকে যেটো নেৰা দাসিকৈ দণ্ডৱা जोंनि गेजेराव जोबा माने गालाङा जाबाय थानायनि खारना बैनिफ्राय आरम्भ जादों एसे बुंनि नङा होमबा मानो 6 मास आवगाय जानांगौमोन मानो 6 मास उनाव जाखो गुसुङै अथनि प्रथमते মই কৈছো सिगाङावनो बुंखादों
কোনো আলোচনা আমি লুকাই লুকাই আমি কৰা নাই, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট। মিডিয়াটো মাজে 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 আমি দিছোঁ, আলোচনা যে হৈ আছে সেইটো আহিছে, দিল্লীত আলোচনা হৈছে, দিছপুৰত আলোচনা হৈছে, আহি পেলাই আমি আমাৰ দল সংগঠন, জাতীয় সংগঠন সকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আমি পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ, এনেকৈ হৈছে, এইটো কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব, ভৱিষ্যতৰ কথা আপোনালোকে ঠিক কৰি দিয়ক, পৰামৰ্শ দিয়ক, এডভাইচ দিয়ক। এই কথাবিলাকত আমি ঘৰুৱাভাৱে বহিছোঁ, সকলোকে মৰ্যাদা সহকাৰে আমি আদেশ পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিছোঁ। ছুটিকেই আৰু মানে এই কথাটো কি হ'ল, আহি চুক্তি হোৱাৰ যেতিয়া গোটেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল, যে ইমানে পাব ইমান নাপায়, এইটো যেতিয়া ফাইনেল হ'ল, সেই সময়ত আমাৰ উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিলে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক দিল্লীত এটা আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল যিটো কোৱাৰ্টাৰটো হয়, MP কোৱাৰ্টাৰ, তাতে এটা মিটিং হ'ল। সেই সময়ত অল বডো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বৰ্তমানৰ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আমাৰ ৰণগীৰা নাৰ্জাৰী। দিল্লীত একেলগে আমাৰ এটা আলোচনা হ'ল, এটা ফৰ্মেল মিটিং। হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া, কাম্পা ডাঙৰীয়া, আমি আছোঁ। চিধাকে এটা প্ৰস্তাৱ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই তেতিয়া দিলে। কি প্ৰস্তাৱ? ফাইনালিটো গোটেই বস্তুটো যি পাব লাগে, যি হ'ব লাগে, যেনেকৈ আপোনালোকে ক'লে, এইটোতো ঠিকে থাকে হ'ল। তো গতিকে এইটোতো চুক্তিটো কৰাটো ভাল, আৰুতো পলম কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ঠিক। কিন্তু এটা লাইন, কিন্তু আপচুৱে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ দিয়া নহ'ব, এইটো এটা লাইন টানি দিলে। কিন্তু তেতিয়া নেগচিয়েশ্যনত থকা ব্যক্তি হিচাপে আমি ক'লো, আপচুৱে যদি চুক্তিত যদি স্বাক্ষৰ নকৰে, চহী নিদিয়ে, এই চুক্তি নহয়। কিয়? একেলগে এটো আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ, এই কথাটো ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে জীৱনত নামানে। আমি ক'লো কিয় নামানে, এই কথাটো তহঁতে গৈ পেলাই ক'ব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বুজাব পাৰিব লাগিব, বুজোৱাৰতো গ্ৰাউণ্ড লাগিব না দাদা। গৈ পেলাই আমি কি ক'ম? তেওঁলোকেতো প্ৰথমে হাঁহিব, এইটো কি নাটক, একেলগেতো আহি আছে, চবে একেলগে আহি আছে, নেগচিয়েশ্যনত ফৰ্মেলত BLT এনেকৈ বহি আছে, কিন্তু ইনফৰ্মেলিওতো ইউজি ব্ৰহ্ম তেতিয়া এডভাইজাৰ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ আগত তেওঁ যিটো আপচৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, তেতিয়াও কনচালটেশ্যন তেওঁ নিজে আছে। এই কথাটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এইটো জনাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টক। কাৰণটো কি? BAC চুক্তিটো NDP মানা নাই, এই BTC চুক্তিখনো NDP নামানিব, তেওঁলোকে নাকচ কৰিব। গতিকে NDP যেতিয়া নাকচ কৰে, আপচুৱে সেইটো ভেটা দিবৰ কাৰণে সপ্তাহত থাকাই আপচুৱা চহী দিলে, আপচুৱে এই কথাটো যুক্তি তৰ্ক তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰিব বা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব নোৱাৰিব। এইটোৱেই ৰিজন। ঠিক আছে, ক'ব লাগে, গৈ পেলাই আমি দুজনে গৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰ সেই সময়ৰ RC জৈন স্পেচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী হোম মিনিষ্ট্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইনচাৰ্জ নৰ্থ ইষ্ট, তেওঁৰ নেতৃত্বত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত তেতিয়া যিবিলাকে আছিলে, PP ভাৰ্মা আমাৰ তেখেতে ঢুকিলে, বা আমাৰ প্ৰথম যে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী BTC আছিলে, সঁচাকৈ হাঁহিলে। এইটো কিবা তামচা পাইছে নেকি? তেতিয়া এটা শব্দ কৈছে, মোৰ সেইটো মনত আছে এতিয়াও। আমি যেতিয়া ক'লো ব্ৰহ্মজী দিল্লী में भी पढ़ाई लिखाई आदमी है, একজাক এই শব্দটো কৈছে। ভিতৰৰ কথাবিলাক ৰেকৰ্ডিঙো নাই, লিখিত নাই, কিন্তু আমি যিটো বাস্তৱিক সেই সময়ত যিটো আছিলোঁ, এইবিলাক মেমৰাইজ মগজত এইবিলাক সোমাই আছে। ইয়াতো পঢ়া লিখা শিক্ষিত মানুহ আছে, অকল তহঁতে নাভাবিবি যে মস্ত ছয়তান, জানা বুজা আন্দোলনকাৰী অমুকটো বিৰাট ৰাইজক বিচাৰৰ কাৰণে তহঁতে মাত্ৰ জ্ঞানী বুলি ইয়াত নাভাবিবি, তেতিয়াতো কোৱাৰ একো কথা নাথাকে।
मामा थाबो दारिया बे समाव जेबो गैला नङा रे जिखिया मोजांनि थाखायसो ओरै सानदों बुजायबाय नो देन फ्रम टुडे नो टक केन्सेल जोब्बाय बाथ्राया गैला नोंसोर इच्छा गैया आननेसारि टाइम लस जाबाय आरो नोंसोर एग्रि खालामजोब्बाय दिनैसिमा गोदान खोथाखौ নহবই আলোচনা যা जी কৈছে আকৌ আহি পেলাই তো আমি সংগঠন সবকে উৰখাওটা আমি তো সব ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব আহি পেলাই আমি কোনো কথা এনেকুৱা হ'ল এতিয়া কি এটা আলোচনাই নহয় থাক এটা পইণ্ট এটা জায়গাৰ পৰা অলপ লাহেকৈ আৰম্ভ হ'ল ইমান পৰিশ্ৰম ইমান এইটো ইমান হুলস্থুল ইমান শ্বহীদ ইমান ৰাইজ ইমান সংগ্ৰাম এইটো এনেকৈ নহয় লাহে লাহে আলোচনা কৰি ঠিক আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আমি যদি ৰিস্ক লয় আপোনালোকে যদি চুক্তিৰ পিছত আমাক যদি পেলাই নথয় মৰম কৰে সহায় কৰে একুৰেট 100% যদি চুক্তিৰ দোপাবিলাক যদি আপোনালোকে যদি ৰূপায়ণ কৰে সহায় কৰে আমি ৰিস্ক লম আপোনালোকে যদি আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে মানা নাই নহ'ব আপচি দিব নেকি তেনেকৈ আৰু দ্বিতীয় লানি তৃতীয় লানি আলোচনাটো হ'ল তেওঁলোকে চালে দে আৰু তেওঁলোকৰ ইনপুট থাকে ইণ্টেলিজেন্সি থাকে ভিতৰৰ পৰা ৰিপৰ্টিং কৰাৰ পিছত ঠিক কৰা হ'ব 8 বা 9 লেভেলত 5 কেজি লেভেলত সিদ্ধান্ত হ'ল তাৰপিছত হ'ল আফচোস হৈ নিদিলে এতিয়া এই কথাটো সঁচা বুলি ভাবিব না অসত্য বুলি ভাবিব দে আমি যিমান হাউজত আছো जों जेसेबां दा दङ बहाय जिरायनानै दङ आं जे बुंगासिनो दं सल'बाथा खोन्थागासिनो दं बेखौ फोथायगोन ना फोथाया दा 20 बोसोर जाबायना आरो 20 बोसोरनि सिगां बोसोरब्रै 24 बोसोर सिलभार जुबलि जानोसै नेगसिएसन जाजेननाया एसेथ' बावगोन बा बारायना बुंबाय नामा खमायना बुंबाय नामा खोथाया बिदि जागोन 8th schedule of the Bodo language within the constitution. How it was possible? बे माबोरै सम्भब जानांगौमोन बेबो गैया होमबा कन्स्टिटिउशननि मोननै शिड्युल दङ ए बिटिसि चुक्तियाव 6 शिड्युला पलिटिकल एरेन्जमेन्ट आरो जोंनि बर' बिमानि रावखौ भारतीय संबिधाननि मर्यादा 9टी शिड्युल अखमिया राव बायदि बेंगली राव बायदि हिंदी नेपाली राव बायदि मर्यादा बे चुक्तिनि गेजेरजों मोनाखै होमबा बे दफायाव गैया होमबा बे बोरै सम्भब जायो सारा देशाव भारतबर्षआव हाजार लाख जाति दं हाजार भाषा डाइलेक्ट लैंग्वेज दं जोंनिख्रुइ अनेक उन्नत भाषा दं बे बोरै सम्भब जाया बिटिसिआव जेबो गैया थगायनानै जाजोब्बाय नस्थ' खालामबाय होनबा बे खोथाखौ माबे बिखाजों जों मानिनो हानांगौ देलाय मा जास्टिफिकेसन दं बिसार खालाम गोथौयै थब्ल' एसे निरपेक्ष भाबै खोथाखौ सालिजारि खालाम पार्शियेल नङालै गैयालै धोद बादो नंखाय बेजों माबा समाज जागोन नामा बेजों जाथिया उन्नति जागोन नामा बेजों इयुन जोलैया आवगायगोन नामा बेजों बर' जाथिया गेरेमसा माहारि जागोन नामा लेक्सारजों जाया गोथौआव थां बास्तबाव थां थन्न मोनसे पइन्टस टेक्निकेलि रायलाय संविधानजों कम्पेयार खालामनानै रायलाय एसे पजिटिभ लाइनजों सिन्था खालाम होमबासो जागोन बे सम्भबमोन नामा बे शिड्युला आं बुंगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे दाबि आराम्भनि दाबिया बर' साहित्य सभानिफ्राय गतिके बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरावबो ओइ शिड्युला चुक्तिनि गेजेरजों बिल पास जानानै जिथु आयेन जाफैदों दिनै जोंनि थुनलाइ आफादनिबो गिदिर मोनसे रंजानायनि दिन खारन बे चुक्तिजों हाबबोनाय लोगो लोगो बे दाबि खालामनांगौ जोंहा गैला आरो जायखौ जोङो प्रेक्टिकेलि इमप्लिमेन्ट जानानै जोंनि गथ' गथाय बर' मिडियामाव फरायनाय जोंनि फिसा फिसौफ्रा इउपिएससि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन एपिएससि
जितु रिजनेल लेंगुवेज साबजेक्ट हिसाबै दिनै होनो हाथारबाय आरो पास जानायनि प्रमाणबो जाबाय थांनाय बाराव जोंहा फोरमान ब्रह्म नङा होमबा क'क्राझारनिफ्राय बर' मिडियामनिफ्राय थांनानै फोरमान आरो दंसै जोंहा APSC आव जोंनि सिमां जेखौ जों आसा खालामदोंमोन ओइथ सिडुल मोनबा जोंहा ओरै जागोन जोंनि जाथिनि परिचय ओरै जागोन पृथिबियाव जोंखौ गायसननो हागोन बे जायाखै होनबा बे BTC सुक्तिनि गेजेरजों जायाखै ना जानाय जायाखै बेखौबो जुदि नों अग्रेजु खालामथारो नाखस खालामथारो बे खोथाया बोरै जायो मोनसेल' BTC नि क्लज नाम्बार 8 of the clause of the BTC Accord it was not till date not implemented बे जाहैबाय कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ दिमा हाजो आरो कार्बि आंलंआव जोङो दासिमबो सुक्तियाव जोङो सोनानै लाबोदोंब्लाबो दासिमबो ST हिल्सनि मर्यादाखौ जों होनो हायाखै बे मोनसेल' आनइमप्लिमेन्टेड BTC नि जेसेबां दफा दङ टटेलि इमप्लिमेन्टेड मोनथाम गोदान डिस्ट्रिक्ट जानांगौ चिरां बाक्सा उदालगुरि बेथ' बिराद स्पिडआवनो मोनब्रै गोदान साब डिभिजन जानांगौ पर्बतजरा चालबाड़ी तामुलपुर भेरगाव माबा लांखांनो जाबाय डिपार्टमेन्ट फैनांगौ जाबाय हाबाय बिनिफ्राय बै शासन बेबस्थानि गेजेरजों जों बेखौ निजे जों लानानै फैनो हादों CIT आ जोंनि सुक्तिनि आरो CIT आ इउनिभार्सिटि जागोन होननाय जिथु सुक्तियाव लिरनाय दंमोन CIT खन इट विल आपग्रेडेड टु टेक्निकल इउनिभार्सिटी বুলি BTC सुक्ति लिखा আছিল আজি হল नर्थ इस्टत অসমত কেইখন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আছে কক এই আজি CIT খন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি MTech আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াতে PhD কৰিব এইবিলাক বাস্তৱিক কোৱা কথা নহয় ইমাজিনেশ্যন নহয় সপোন নহয় শুভ পাইছো जों दांनो मोनदों जों मोनदांदों दा गतिके इमप्लिमेन्टेशना बे मोनसेल' थार दा नोंखायनो जों बारे बारे बुङो बे जोंनि मोनखानाय जि टेरिटरि बे गामि 3079 खन दरसेबो कुनु पट्टे बेखौ जोङो थैलाय उजिलाय दान होआ काबार मरमत काबार जासि दियार कारणे BTC टु आहाना हाजार हाजार बड'पार পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সোমলাদাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই যিমান जोहोलावजो আছে তেখেতসকলৰ বলিদানৰ বিনিময়ত এইখন সৃষ্টি কৰা হৈছে সৃষ্টি খালামनाय जादों जबरदस्त কোনোবা জাসি পেলে পকেটে পড়া দিয়া নাই BTC বাকি রাইজ সমাজ আন্দোলনকাৰী সকলো আজি শহীদ হৈ গ'ল জীবিত আছে সকলোৱে এই চুক্তিৰ দাবিদাৰ जों दाबिदार आरो जों गोथाङै थांनानै थानायाव जों बेखौ जागोन दिनै सानैसोआ बुंदों जब जब संसार जानांगौ बिसोरनोसो हरजोबनाय जायो खोलाहा ओरै ओरै भटआव खस्थ' जायो बै ओनसोलखौ दाननांगौ मा शब्द बेलाय बेफोर मोनसे शब्द बेफोर मोनसे खोथा जायो नामा मोनसे गामिखौ फर्मुला फिट खालामनानै मोनसे थिक खालामनाय जादों एथ' सहजै जायाखै बाउन्डारिया मोनसे BSC आव जों गोबां गामि दानजादों 551 खान गामि मोनखानाय BSC आव मोनखानाय गामिखौ दानदों बै समाव बिनि जोङो गैखायैखौ सोनो हादों माखासे दाननायखौ जों सोनो हायाखै बेफोर धेमालि खोथा नङा बे मा सोर दं मा सोर गैया जोंहा बेजों मा खोथा जोंनि खोथा जाहैबाय बेयो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बाउन्डारि बे हा 9000 बर्ग किलोमीटर बस 35 लक्ष जनसाधारण बस बे जोंनि सम्पतिबो होनजायो जोंनि बिखाबो होनजायो जोंनि जिउबो होनजायो संग्राम शहीदनि गेजेरजों जबरदस्त सृष्टि खालामनाय धेमालि दा सानथों सोरनिबा बिफानि मोननाय सम्पति बायदि ओरैहाय 100 खान थांबा मा जानो ओरैहाय 300 खान सोगोन होनलाबायनानै दा बे माबाफ्राव मबाइल डिसकासन मा होनो बिदिखौ मिडियाफ्राव थरख' बिथरख' भाषणखौ सम नुनानै आं लाजिखाङो एथ' सहज मोनदों BTR मा BTC मा बेखौथ' आङो दिनै कम्पेयार करार कोनो प्रयोजन নাই বুলি ভাবিছো সবই জানা হতো सीधा कथा
বিটিআর চুক্তি কোনো সংবিধানৰ আৰ্টিকেল শেডিউলৰ অধীনত নহয় ইয়াৰ কাৰণে এছেম্বলি আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াৰ কাৰণে বিল পাছ কৰিবলগীয়া নাই খালামনাंगौ गैया হ'ব আমাৰতো এনেকৈ হ'ব होननानै আশা होनाय লাভ गैया বিটিআর চুক্তিত বাউন্ডারি এক্সটেনশন বাউন্ডারি কিবা এইদিনাখন উমুক থুমুক सासे आवगोलनि एबसुनि करमेटा इउपिपिएलनि सेक्रेटारि ना मा दाख्लै नुदां मबाइल आफादगिरिया बुंदों नामा जाहा दिपेन बर'आबो एबसुना मा होनो बेखौ सनितपुर बारनानै लखिमपुर सोमलिगुरि गामिसिम बे दैसा मोनसे दं बिसिम सहैथारगोन होननानै बावाखैगोन 27 जानुवारिनि बे बिटिआर चुक्ति पालनाव बाहाय माबा माबि बिदि बुंनाय आं नुदों आरोखि मा होनदों सोमलिगुरिसिम सहैगोन लखिमपुरसिम नांहैगोन सहैथारगोनखौ नोंसोर चुक्तियाव बहा लाना फैखो बाबाफोर दे बेखौ जों सोंनाया मा अपराध जायो आइ आफा रायजो राजाया सोंनाया मा अपराध जायो बे गणतन्त्र देशआव दुलाराय बर' फरायसालिया जिहेतु डेम'क्रेटिक मोनसे गोथार छात्र संगठन होमबा डेम'क्रेटिकेलि जोंनि बे प्रश्नआ मा अपराध जायो एक्सटेनसन सोदोबा बहाय मा होनदों सिम्पल इनक्लुसन एक्सक्लुसन इंलिसखौथ' एसे बयबो रोंजोबथारबायना एक्सटेनसन सोदोब गैयाबा बोरै बारायनाय सोदोबा बोरै जानांगौ जाखो बेथ' खुनुदिन बे बारायनो हाया इनक्लुसन एक्सक्लुसन इनक्लुसना मा जागोन इंलिसआ ओरैबायदि क्लियार सिक्स शिड्युलनि बाउन्डारिनि बाहेरायाव थानाय गामिया जुदि अना ट्राइबेलब्ला बेयो जुदि बिटिसिनि सिङाव जुदि कन्टिगुवासब्ला बियो बिटिसिनिफ्राय आउट जागोन इंलिसआथ' बिदिसो आरो इनक्लुसना मा होदों इनक्लुसननि बेलायाव मा होबाय एमन खायदाजों लिरखादों नांजाबनाय बिटिसिजों एबा बिटिआरजों नांजाबनाय गामियासो हाबदों सिमलागुरि दांथराथानि खोलाहा सिमलागुरिया रेभिनिउ सिमलागुरिनि खोलाहा जोंहा मा दङ ट्राइबेल गामि बर'खौ बाद होदों गैया थारमाने सिमलागुरिनि खोलानिया बिटिसि एबा बिटिआरआव हाबनांगौ गैला मोनसे नायलाय दे आधा किल'मिटार एखे हरिनिफ्राय लाबो लाल माथिनिफ्राय लाबोनि दे पर्बत जरा एखे मंगला जरानिफ्राय लाबोलाय बिनिफ्राय लाबो दे जोंनि बर्डारनिफ्राय खोलाहा मा दंबावो नामा लखिगन्जनि खोलाहा मा दं नामा बे पानबारि बिएसएफ केम्पनि खोलाहा लखिगन्ज बिनि खोलाहा बर' गामि दं नामा गतिके फैया रुपसिनि खोलाहा बर' गामि दं नामा गैया नों ओरै फैबावदो क'क्राझार नाराबारि दाउखिबारि फ्लरिकान गार्डेननि खोलाहा थिलाफारा बेखौथ' जों सोखादों बिनि खोलाहा मा गामि दं माय हाबगोन नोंसिनि बे इंलिस लिरनायाव हाबनांगौ गैला सिलगाराजों फैदो नोङो मालगामि बामोन गामि देराफारा बारसि दियाबारि बारसिनि खोलाहा मा गामि दं बुं अशान्ति बिशृंखल खालामनायनि अधिकार गैया खौसे थानांगौ अनलायनायनि गेजेरजों ग्रोम ग्रोम गेरेमसा माहारिया दागोन हागोन धेमालि मोनदों नों थांदो बे जोंहा बिआरपिएल टाउनशिप होननाय रेभिनिउ गैया बियो खुकुरमारि रेभिनिउ बिनि खोलाहा मानाव गेदेर जोंनि जोहोलाव आदा प्रेम सिंह ब्रह्म बिसिनि न'आनो बिनिफ्राय एलपि स्कुल मोनसे दङ धालिगाव एलपि स्कुला बिनि खोलाहा मा दंबावो बिनि खोलानासो धालिगाव रेभिनिउ बिनि खोलाना सुङापाटा बहा बोरै बै एलबार्ट स्कुलथिं थांबाय निउ बङाइगाव स्टेसन मोननैसिम बहा दं बर' गामि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल बिनि खोलाना जाहैबाय जोंना रैमुफुर लास्ट बिनि खोलाहा मा दङ बङाइगाव दा बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट जाबाय जोंहा चिरां जाबाय रैमुफुरनि सोनाबा मा जोंनि गोदान गामि गोजोनपुरिनि खोलाहा मा गुरु नानक नगर वार्ड नाम्बार 4 बङाइगाव मा दङ नोंहा बहाय कारिजा दलाइगाव सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल बै दक्षिण चापागुरि बे निर्मल दामोननिया निर्मल मुसाहारि गोदोनि जोंनि एबसुन भाइस प्रेसिडेन्ट बिसिनि न'नि खोलाहा मा दंबावो देलाय बे कैलास दामोननि न'नि खोलाहा पबित्र दामोननि न'नि खोलाहा किसान बाजार हाथाय बिनि खोलाहा मा दं बै सिस्टार कनभेन्ट जोंहा हस्टेला एसएसबि केम्प फैदो दाना खुस्लुपारा
बै जोंनि मरा खुजिया दै रौमारि उजानि दै खोलाहा मरा खुजिया होनो बे खुस्लुफारा SSB केम्पनि खोलाहा मा दंबावनो हालाय बिनि सानजाहा थांबावदों साब्राखातानि बे खोलानि हाजोखौ पाहार तलि होनो बहाय बै जोंना रेफारि सुग्राया रहित दा बिसिनि हाबाखसै बिनि दिंदाबदों ओरै हाइवेनि साहा दं साफारा बिनि ओरै साहा आरो जोंहा गोबां गुबुन रावारि रायग्रा रायजोफोर दं नों बेखौ बारहैनो हाया नोंखायनो बेखौ जों सोनो हायाखै मोनाखै गथा गथा हिसाब बिनिफ्राय नोङो थांदो दावखा नोगोर हरै बारलांदो बिजिनि खुज्राबगुरि ओरै खोलाहा दानि जि टल गेट दहलापारा बिनि खोलाहा नदियापारानि खोलाहा मा दं जोंहा बुं मा दं बहाय एडजासेन्ट होमबा हाबा बै जों फैदो नोङो आलुखुन्दा पालेंबारि फानबारिजों फैदो नोङो सुलिया खातानि खोलाहा मा गामि दं बरपेटा डिस्ट्रिक्टमोन बियो बुंदो बरपेटा रडनि साहा थांदो बाजुगामि बिनि खोलाजों ओरैहाय जोंहा ओरै फैनानै जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लहासुर गामि हावलिहाटि जाना बिन्निबारि जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस BS कलेजनि खोलाहा बिनि खोलाहा मा दं बे हाबनांगौथ' हाबखाबाय सालबारि रुफुहिथिं बहाय डिसपुटेड 95 भिलेजाव दं बहाय दं एडजासेन्ट दं 6थासो जागोन दे बारलांदो दाना बरमानि खोलाहा जुलुखि बिनि खोलाहा मा गामि दंबावो खोन्थादो ट्राइबेल एबा बर' गामि दं नामा गैया नों गरेस्वरनि ओरै खोला फैदो मुक्तापुर बिनि खोलाहा मा दं नालाय खैराबारि बारलांदो जालुकबारि खैराबारि बै जोंनि माबाया आवगायनि MLA आवगायनि एबसुनि सेक्रेटारिया नाथुराम बर' बिसिनि खोलाहा मा गामि दं आरो सानजाहा नों थांबावदो कालाइगाव टंला थांबावदो उदालगुरि ओरै खोलाहा बै जोंनि लालफुल जोंनि जि सिट फार्म दंमोन बर्डारजों जाबाय रौतानि खोलाहा रौता बागाननि खोलाहा लालफुल बिनिफ्राय गैला ओमफ्राय ओइ खुजुवा बिल फर एपिबियान एखे ओरै बर' बाजार रौतानि ओरैहाय बै बर' बाजार गामिनि ओरै खोलाहा खुजुवा बिल बिनि खोलाहा गैला बिनिफ्राय सानजाहा फासनै बारबाय जोब्बाय नांजाबनाय बहा दङ साहाजों माजबादजों नायदो नोङो 15-16 किल'मिटार गेप एडजासेन्ट सोदोबा बहाय फिट जाला होमबा नों बारायनाया बहा मानो थगायनानै दोनबाय थादों दाबो गफुर बारलांगोन सुमलिगुरिसिम सहैगोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोनो नाङा सोनो मोना बिटिआरआ बारायथारनोसै मुर्ति सावबाय जोंनि लाबोनो मोना बेबो नङा मोनसे पलिटिकेलाइज जोंनि गेजेराव राजनितिकरन खालामनानै दिनैनि जि गुलुं गुजुं खालामनाय बे नंगौना नङा सोदो दाथ' नोंसिनि गभर्नमेन्ट नोंसोरनो गासिबो मानाव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्म सोदो लाबोदो आरो बहाय मोनसे खोथा फैबावनोसै नै दा मन्थ्रियाथ' जों जाग्रोदों नङा होमबा MP मोन बिथाङा जोंनो बानायदों रायसभानि MP दिनै मन्थ्रि जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया देरसिन ना CEO आ देरसिन जों मन्थ्रि जानानै अभिगथा मोननाय सुक्तियाव थाबोनाय मानसिफ्रा बुंब्ला नंखाय जायो दिनै साहेब नोंथ' मन्थ्रि जाबाय दे बुं COनि सायाव मा थायो डिसिनि सायाव मा थायो सेक्रेटारिनि सायाव मा थायो कमिसनारनि सायाव मा थायो जोंनि आवगायनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि सायाव डाइरेक्ट एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि जोब्बाय नोंसोर लाबोनाया जों बानायनाय प्रिन्सिपालनि मोनब्रै गाहायाव दा बे बुंबा गुस्थि बेजार जायो दाय जायो नों मन्थ्रि जाबाय हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट नों सालायदों नोंनाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दं सों बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव आंहा एसे भुल धारणासो जादोंमोन नामा जों खोनानाङा नों सोर सों आसामनि चिफ सेक्रेटारि माननीय मा होनो जोंहा जिष्णु बरुवा साहाबनाव सों बरुवा साहाब এই CO2 दांहरना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दारां सोंदोब्रा नों मन्थ्रि जाबाय नालाय कारन नों लिंहरबानो फैगोन ना चिफ सेक्रेटारिया बिदि थगायजायो लासिं सिं रोंसिन लेखा गोरों जों रोङा सबसे दिनैहाय BTC नि जि स्टेटास
पलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेशन गासै स्टेटासखौ दिनै नस्थ' खालामनाया एक नम्बरा BTC नि चिफखौ CEM बानायनायानो एक नम्बराव बियो मारात्मक भुल बेनो एक नम्बराव मारात्मक भुल बेनो भुल जादों गोदो चिफ बड'लेण्डनि चिफ बेनो चिफ मिनिस्टार चिफ जायखौ सोरबा सोरबाया सयज' हाया मा चिफ 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 मा चिफ बेलाय नांबाय थायो खारन बेथ' रायजोनि मुख्यमन्त्रिखौसो चिफ मिनिस्टार होनो चिफ लाइना बैथिं थाङो नालाय दा हमग्राफ्रा हमो दा जोंनासो गावजों गाव बुजिया लासिं सिं प्रट'कल डिजिगनेशन बेजों देशा सोलियो सोरखौ माबायदि मर्यादा होनांगौ हायरार्कि नांगौ संबिधाननि बे मोनसे गाथनिखा होखानाय स्ट्राक्चार बियो चिफ डिपुटि चिफ स्पिकार साथामबो कैबिनेट मिनिस्टार रैंक ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम धेमालि साफ्रोमबो इएमआ स्टेट मिनिस्टार रैंक ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम साफ्रोमबो MCLA आ आसामनि सासे सासे MLA नि मर्यादा जोंना 2003 सननि नै दा जों दिनैहाय उदजापन खालामनाया जायफ्रा BTC मा बड'लेण्ड थाबावनांगौ फालाय BTC जाबाय बे जोब्बाय होनग्राफ्रा बिसोरनो एसे खोन्थाहै बयबो दिनै MCLA EM नि खोथाखौ बाद होदो मानव गेदेर स्पिकार मानव गेदेर डिपुटि चिफनि कुनु मर्यादा प्रट'कल अफिसियेल स्टेटास जेबो गैया होमबा आं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि IS अफिसार सिनियर अफिसारा आं नोंखौ बोरै सार होननांगौ दा खोनायोना खोनाया BTC अफिसाव मा जादों स्लिप हरो EMआ सोरबा डिपुटि चिफआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव अफिसाव वेटिं रुमाव थानानै स्लिप माबे स्लिप मय आहिसेल' अलप दया करि मावफुमाबो दे होननाय जाबाय लासिंसि प्रट'कल गैला नोंहा अफिसियेल डिजिगनेसन गैला नालाय ओइ बेस्थ' मय फाइल सायासै 2 घन्टानि बेवहाय जोंहा जेबो थाङा किन्तु बिराद बियो गिदिर जोंनि थाखाय आत्मसन्माननि खोथा जायो जोंनि रायजो सालायग्रा काउन्सिल सालायग्राफोरनि मान मर्यादाया दिनै बिदि जायोब्ला जों बे काउन्सिलनि नागरिकनि सन्माना मा जागोन एत्त संग्रामनि गेजेरजों मुंख्लंनि गेजेरजों दानाय सांबिधानिक गन्डिनि आधाराव दानाय बे मोनसे इनसाल्ट तुष्य मिनिजानाय जादोंना जायाखै जोंनि डिसि चिरां बा बिभिन्न जोंनि डिसिफोरनाव EMफोर एपइन्टमेन्ट डिसिआ नोंखौ बोरैहाय सार होनबावनांगौ दे हा अफिसियेल डिजिगनेसना गैला बे लेखा गोरोंनि खामानि जाबाय बे EM चिफ डिपुटि चिफआ सोरबा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि पार्मानेन्ट बे नङा बे जोंनि बड'लेण्डनि दैगिरिफोरनि मोनसे मर्यादा मोनसे अफिसियेल स्टेटास प्रट'कल थायोबासो ना नों हुकुम होनो हागोन अफिसार होमबासो ना मानिगोन होमबासो ना जोंनि प्रतिनिधिनि सिन्थाजों सिद्धान्तजों जोंनि समाजा जोंनि रायजोनि उन्नतिया जागोन बिसिबां बहाय इंटर रिलेटेड बिसिबां गोथौ बाथ्रा दं बहाय बेखौ धेमालि मोनदों गैला दंस खालामनानै लाबाय चिफ मिनिस्टारा फैना बुंफैबाय दाख्लै मामोन बे क'क्राझाराव बुंनाया सोरबा सोरबा बुंदों कनिबा कइसे BTC पावार कमिसन गासिबो डिसि आन्डार मा होनखो प्रमद बर' तल नों बुंलाबा जायो व्हाट इज योर अफिसियेल नटिफिकेशन अफिसियेल अर्डार जुदि आं मोनाबा डिसि क'क्राझारा आंलाय माने प्रमद बर'नि सिङाव जानो बुंलांबाय नालाय बाब नोंखौ मुख्यमन्त्रियानो होनलांबाय आरो जाबाय आरो गिदिर सानबाय दे नों कार्य खेत्र नों बेखौ बाहायदो मा जाखाबाय डिमाइजिं गाहायथिं धंस फोजोबनायथिं लांनाय दुखुनांथाव बिसोर दिनै खोथाया बे डिपार्टमेन्ट हरनायखौथ' बुंनांगौ गैला जों रायजो सालायाखै जों अपोजिसन दा जोंनि खोथाखौ रायजो राजाफ्रा खोनासंनाय बे एखे जोंनाव दरखास्तबो फैया दरखास्तखौ सोरबा अफिसारनो जोंहा फरवार्ड खालामनायनिबो जोंहा जेबो पावारबो गैया जों हराबो फाइलबो फैया नोंसोर सालायदों नालाय नोंसिनाव আপনালোকে চলাইছে আপনালোকৰ তাত ফাইল যাব অফিসার যাব রাইজৰ দরখাস্ত যাব ক্ষমতাটোই যদি আপোনালোকে যদি আনক দিত হয়
এই রাইজর দাবি দাওয়াতো কেনেকে ইতে পূরণ করব দে বুঝতে দানা বিটিসিआव मोननाय डिपार्टमेन्टआ ओरैनो अफिशियल गेजेट नटिफिकेशन अर्डार स्टेट गभर्नमेन्टनि अर्डारजों जानाय नङा कन्स्टिट्यूशनल बहायबो शेड्यूल बहाय डाइरेक्टिव्स दं बिटिसिनि जिखिनि 40 सब्जेक्ट होनाय जादों अंडर कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ 7 शेड्यूल धेमालि नङा 7 शेड्यूल मोनसे रायजोआ रायजो सरकारा जिखिनि डिपार्टमेन्ट सालायो नांला मुसा गोसोबानो सालायनो हाया कलमखौ सालायनो हाया संविधाननि बै शेड्यूल लिस्टआव थानांगोन गासिबो स्टेट गभर्नमेन्टआ डिपार्टमेन्टखौ सालायो अंडर 7 शेड्यूलसो स्टेटआ जि क्षमताखौ लानानै डिपार्टमेन्टखौ सालायो बे क्षमताखौ जोङो बिटिसिआ जुदिও 6 शेड्यूल काउन्सिलबाबो जों मोनबोदों बेखौ धेमालि नङा बेखौ हरला बायजाग्रा जिनिस नामा माने डिपार्टमेन्ट सालायनायनि पावारा स्टेट गभर्नमेन्टनि पावार एखे कारण दिसपुराबो 7 शेड्यूलजों सालायो क'क्राझाराबो 7 शेड्यूलजों सालायो एखे जादों जायाखै खोथाया बिदिसो दा धंसथिं जिनिसखौ लांदों बिटिसि सुक्तिया बिएससिखौ नाख्लायदों खारन दं बिएससि सुक्ति जानायनि उनावहाय बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय बै समनि बिएससिनि चिफ मानव गेदेर कनकेश्वर नार्जारिया सुप्रिम कोर्ट खालामदोंमोन बै 18টা संगठन सम्मिलित जनगोष्ठी ऐक्य मंच ब्रजेन महन्त हरेश्वर बर्मन दाख्लै देरला भाषण होदों बेखौ मालाबा मुखामुखि मोनगोन आं बिराद भाषा बुंदों बे इनसाल्ट खालामनानै धंस जोब्बाय बर' जातिया सेस बायदि बायदि खोथा बुंदों कयेकटा खोथा खिन्थु जोङो सिरियास जानांगौ 6 शेड्यूला जे खिन्थु स्टेटनिख्रुइ देनजारसिन पावार होनदों नाथाय बेलाय बागदावदोंना बागदावाखै बेलाय दा जों बुंबाथ' लाब गैया नालाय जोंनाथ' सोरबा बुंबासो बेसो जायखिजाया बै सुप्रिम कोर्टआव बिसार जादों सुक्तिनि उनाव बिल पास जानायनि सिगां बेफोरखौ जोङो सोमजाबोजोबनो मोन्दों बिटिसि जायोना मायो आंहा बुंनांगौ गैया मानव गेदेर कनकेश्वर नार्जारिनि पिटिसना बिएससिखौ फोजोबबोना नै बेखौ खालामदोंमोन बे एक खेबसे हियारिंआवनो जास्टिसआ नाखस Where is your constitutional value? Nothing. Neither under the some article nor some schedule of the constitution. जेबो गैया फंसे एटेन्डआवनो हियारिंआवनो आउट This is constitutional provision under 6 schedule. So this will retain BSc will out. जोबदों सुप्रिम कोर्टआव सौहैखादों जिनिसा दा जायफ्रा दिनैनि जोंनि बड'लेण्ड डे अबजारभेन्स बड' एकर्ड डेखौ जायफ्रा मा लाब दं लासिं सिं बेखौ मानो फालिबावखो ना माखो माबा माबि होनलागासिनो दं दा मिडियायाव खोनासंनानै ला आरो सोलों नोंसोर लाबोनाय बिटिआरआ जेबो गैया बिएससिआ जेरैहाय थांनानै ओरै जाहैदों नोंसोरबो जुदि कर्टआव जुदि चेलेन्ज खालामदों बिटिआर फैबाय बिटिसि होननानै माखासे मानसिया आवगायनि सुक्तिखारिफ्रा होख्रावबाय थादों बेसोरखौ जेलाव सोनांगौ हैदो फिसायो सुप्रिम कोर्टआव प्रुफ जाना होमबा प्रमाण खालामहैदोब्रा सोरना स्टेन्ड जायो सोरना रिटेन जायो कोर्टआ बुंगोन मालाय महामान्य सुप्रिम कोर्टआ धेमालि नङा ओरैनो बुंलाबा जाया जाय हक आं गोलाव बुंबाय मानव गेदेर जोंनि दैदेनगिरि मानगोनां काम्फाफोरगिरि बिथाङाबो दङ बिथाङाबो गोबां अभिगतानि खोथा बुंगोन आरो जों माबोरै थांनांगौ बिनि खोथा बुंगोन दा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि मानव गेदेर काम्फाफोरगिरि बिथांमोननि नेतृत्वआव सुक्तिनि उनाव जोङो पलिटिकेल पार्टी सुक्तिनि उनाव जों